handsome today. You look beautiful today. Thank you. Amen. You know, this whole week has been a stirring in my spirit. Kogu selle nädala on minu vaimus miski nagu üles õhutatud saanud. Recently, I received a phone call Keegi helistas mulle siin hiljuti about a person who wanted to commit suicide ja rääkis ühest inimesest, kes tahtis endalt elu võtta and how he was so affected emotionally. ja kuidas see inimene oli emotsionaalselt nii rõhutud ja mõjutatud. And while I was ministering to him, praying for him, Ja siis ma palvetasin selle inimese eest, teenisin teda. and the Spirit of God said that the mind of people are in a prison. Ja siis Püha Vaim kõnetas mind sel hetkel ja ütles, et inimeste meel on nagu vangis. That the freedom was already given to them, Tegelikult on vabadus juba inimesele antud, but they don't realize they can come out of it. aga nad ei ole veel hoomanud ega mõistnud seda, et see vabadus neil käes on, et nad võivad sealt kongist nii-öelda välja astuda, uks on lahti. And I believe that we are in a season where God is breaking things that is not belongs to God. Ja ma usun, et me oleme sellises hooajas, kus Jumal on murdmas asju, mis ei kuulu Jumalale, mis ei ole Jumalaga kooskõlas. And today's message is about breaking the orphan spirit, Ja täna me räägime orvu vaimu murdmisest restoring the heart of sonship. ja pojaseisuse südame taastamisest. You know, humanity itself, when we look back over the years, Kui me vaatame tagasi inimajaloos aastaid, we can see that orphan spirit is very strong. siis me näeme, et tegelikult see orvu vaim on olnud väga tugev. And when we look at this, it goes back straight to ancient times. Ja kui me vaatame seda, siis tegelikult see The ulatub slides. väga kaugele tagasi. Problems that we face in humanity trace back to what the scripture shares with us. Paljud probleemid inimkonnas ulatuvad tagasi sellesse, millest Püha Kiri räägib meile. Многие проблемы в человечестве, они уходят назад, в далекое прошлое. And this is an ancient spirit Ja see on iidne vaim, это очень древний дух, это дух сиротства, that goes way beyond the beginning of during the beginning of time of creation. see läheb tagasi loomise aega, on простирается во времена уже творения мира. And this ancient spirit Ja see iidne vaim, это has only древний дух, one goal, sellel on ainult üks eesmärk, kui это древнего духа только одна цель. is to separate man from God. Eraldada inimene Jumalast, отделить человека от Бога. It is the same spirit that entered into the world. See on seesama vaim, mis tuli maailma, это тот же дух, который вошел в мир. It is the same spirit that became the serpent in the Garden of Eden. Ja see vaim muundus maoks seal Eedeni aias, этот дух стал змеем в Эдеме. It is the same spirit that fractured the relationship with man and God. Ja seesama vaim lõhestas inimese ja Jumala vahelise suhte, этот самый дух, он разрушил общение между человеком и Богом. And today we see this Ja täna me näeme seda, me видим это сегодня. in our family, Oma peres, в своей семье, sometimes in our life, ka oma elus vahest, даже в своей жизни иногда. sometimes in our children. Vahest meie lastes, иногда в наших детях. An orphan spirit that is operating. See orvu vaim, mis on tegutsemas, этот дух сиротства, который действует. You know, we can grow up in a good family environment also. Me võib-olla kasvasime heas peres, heas keskkonnas, может, мы выросли в хорошей семье, в хорошей среде. But this spirit still can operate. Aga see vaim tegutseb ikkagi, no этот дух все равно действует. You see, God's intention from the beginning of time was never religion. Jumal ei tahtnud algusest peale kunagi religiooni peale suruda. С самого начала Бог не хотел, чтобы человек был в религии. You can go slowly, no worries. Just take I'm it. just doing it. And it's not and it's about family. Asi on peres, дело в семье. God desired from the beginning was family. Jumal on algusest peale igatsenud perekonda. Бог с самого начала желал семью. He wanted to have sons, he wanted to have daughters. Ta tahtis poegi ja tütreid, on хотел иметь сыновей и дочерей. Before the spirit of orphan entered into the world, Enne kui orvu vaim sisenes maailma, перед тем, как дух сиротства вошел в мир, the Garden of Eden was a perfect place.
siis Eedeni aed oli täiuslik paik. Edemski sад был полноценным местом. God created Adam and Eve to live in fruitfulness. Jumal lõi Aadama ja Eeva elama viljakuses. Бог сотворил Адама и Еву жить в плодотворной жизнью. He created them to multiply. Ta lõi nad selleks, et nad saaksid paljuneda, чтобы они размножались. He created Adam and Eve to have intimacy, relationship. Ta lõi nad selleks, et neil oleks lähedane osadus Jumalaga, чтобы они имели близкое общение с Богом. Do you know that the scripture identifies Adam as son of God? Kas sa tead, et Pühakiri tuvastab Aadama Jumala pojana? Ты знаешь, что Писание говорит об Адаме как о сыне Божьем? Let's look at Luke chapter 3 verse 38. Vaatame Luuka 3:38. Посмотрим от Луки 3:38. It says, the son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. Ta ütleb siin, see oli Enose, see oli Seti, see oli Aadama, see oli Jumala poeg. Это родословная, которая кончается тем, что Адам – сын Божий. Adam was created to be the son of God. Адам loodi Jumala pojaks. Адам был сотворен сыном Бога. With a lineage directing to Christ. Ja tema sugupõlv ulatus siis Kristuseni välja. Его родословная доходит до самого Христа. When the disciple asked Jesus, how can we pray? Kui jüngrid küsisid Jeesuse käest, palusid, õpeta meid palvetama, когда ученики попросили Иисуса, научи нас молиться. What did Jesus say? Mida Jeesus ütles? Что Иисус сказал? Our God in heaven. Meie Isa, kes sa oled taevas, Otče наш на небесах. My creator in heaven. Minu looja taevas, Tvorец moj na небесах. No, he said, Нет. my father Ei, in heaven. ta ütles minu isa, meie isa, kes sa oled taevas, on говорит не Tvorец, а Отец. Amen? Amen. Everyone knows this. Kõik teavad seda, все мы это знаем. Matthew chapter 6 verse 9. Mattuse 6:9. He Матфея 6:9 это говорится. Jesus intentionally used this language. My father in heaven. Jeesus kasutas Our father in heaven. sellist sõna meelega. Иисус целенаправленно использовал такой язык. Minu isa, moj Отец. It was the core relationship that Jesus had with the Father. Sest et Jeesusel oli selline suhe isaga, потому что у Иисуса было такое отношение с Отцом, такое общение. And here we see the Father's love. Ja siin me näeme isa armastust, ja здесь мы видим отцовскую любовь. The creation of humanity was unlike anything else God has made. Inimese loomine erines kõigest muust, mida Jumal tegi. Сотворение человечества отличалось от всего остального, что Бог делал. God created the universe, the world. God created the universe in the spoken word. Jumal lõi kogu maailma, kogu universumi oma sõnaga. Весь остальной мир Бог сотворил словом, через слово. Whatever he said came and declared it formed. Mida iganes Jumal ütles, siis see sai. Что Бог говорил, то так и было. He said to the sky, let there be light, and there was light. Ta ütleb, et saagu valgus ja valgus sai. Он говорит, да будет свет, и стал свет. He told the waters and the land to separate. Ja ta käskis maal ja vetel eralduda. Он приказал земле и водам разделиться. He spoke to the trees to form. Ta käskis puudel üles tulla. Он приказал деревьям вырасти. But unlike Adam was created differently. Nüüd Adam loodi teistmoodi. Adama сотворили по-другому. You know how did he create Adam? Kuidas ta Adama lõi? Как он сотворил Adama, ты знаешь? God himself came down. Jumal ise tuli siia maa peale. Бог сам спустился на землю. The Bible says he shaped Adam from dust. Ja Piibel ütleb meile, et Jumal vormis Adama maamullast. И Библия говорит, что Бог сформировал Адама из земли, из глины, из земли. He shaped Adam from the dust from his own hands. Ja ta vormis Adama oma kätega maamullast. Он своими руками сформировал человека из праха земного. And he breathed into Adam. Ja ta hingas Adamasse ja on vdохнул в Адама. Adam did not come alive by command. Адам ei elustunud käsu peale. Adam не ожил по повелению. Just like God said, let there be light. Nagu Jumal ütles, et saagu valgus, как Бог сказал, что да будет свет. Adam came alive because the breath of God went inside of him. Адам sai elustatud, sellepärast, et Jumala hingeõhk läks tema sisse. Адам ожил благодаря дыханию Божьему, который вошел в него.
You and I carry the breath of God. Sina ja mina kanname endas Jumala hingust. We are- Мы с тобой несем в себе дыхание Божие. We are special before God. Me oleme erilised Jumala ees. Мы особенны перед Богом. The moment when God's breath entered into Adam, Ja kui Jumala hingeõhk sisenes Aadamasse, когда дыхание Божие вошло в Адама, it was the first experience of life, love, and purpose. siis Aadam koges esimest korda või esimene asi, tema esimene kogemus oli armastus, elu. То первый опыт Адама была отцовская любовь, жизнь с отцом. Adam experienced the first hand of God's love. Адам koges Jumala armastust vahetult. Адам испытал Божью любовь непосредственно. He was the Son of God. Ta oli Jumala poeg, on был Сыном Божьим. He encountered God face to face Ta kohtus Jumalaga näost näkku, on встретил Бога лицом к лицу. with the perfect Father. Ta kohtus täiusliku isaga, on встретился с полноценным отцом. This was God's original design for all of us. Ja see oli Jumala disain ja eesmärk meie kõigi jaoks. Это было дизайном и целью Бога для всех нас. Tell the person beside you, Ütle oma naabrile, скажи соседу, you are designed that way. sa oled niimoodi kujundatud, ты так сформирован. Tell, Ütle, скажи, you are designed that way. sa oled niimoodi kujundatud, ты так сформирован. To live in union, Elama ühtsuses, жить в единстве, to behold the Father, hoidma isa vaateväljal, чтобы зреть на отца. to be called as his children. Et sind hüütakse Jumala lapseks, чтобы быть названными сыновьями и дочерьми Божьими. See, the moment of creation, Adam experienced the first of everything. Kui Adam loodi, siis tema esimene kogemus oli, kõike ta koges Jumalaga. Когда Адама сотворили, он первым испытал Бога во всем. Adam heard the voice of God the first time. Ta kuulis Jumala häält esimese asjana. Он сначала услышал голос Бога. Adam, the first face he saw was God. Esimene nägu, mida ta nägi, oli Jumala pale. Первое лицо, которое он видел, было лицом Бога. The first touch he felt was the Father's touch. Esimene puudutus, mida ta koges, oli Jumala isa puudutus. Первое прикосновение было от отца Бога. The first emotion he knew was Father's love. Esimene emotsioon, mida ta tundis, oli isa armastus. Первая эмоция, которую он испытал, это отцовская любовь. You know, as a father, I knew how it is so nice to see my son. Isana ma tean, kui tore on oma poega näha. Как отец я знаю, насколько прекрасно видеть своего There are many сына. fathers here, right? Amen. Siin on ju palju isasid, Yes. здесь много отцов, amen. There are many fathers here. Palju isasid on siin, amen. You know, I remember when Estella was giving birth, Ma mäletan, kui Estela sünnitas, помню, как Estela рожала. and when the nurse came with the baby, Ja kui minu juurde tuldi selle beebiga, когда мне принесли малыша, I was confused ma olin segaduses, я был в замешательстве, because I first time being a father. sest ma olin esimest korda isaks saanud, потому что я первый раз стал отцом. I was shocked. Ma sain šoki, я был шокирован. This small little baby came into my hands. Kui маленький, selline väikene laps anti mulle kätele peale, kui маленький малыш был дан мне на руки. And when the nurse gave me, Ja kui ta anti mulle, когда малыша мне дали, Raphael looked at me and he smiled and he laughed. siis Rahvael vaatas mulle otsa ja naeratas. Rahvael улыбнулся мне сразу. And till today I have that photo. Siiamaani on mul see foto ka alles, у меня фотография еще есть. When he was in my hands and Raphael smiled, you know. Kus Rahvael on mul süles ja lihtsalt naeratab mulle, on ta у меня на руках ja on просто улыбается мне. And as a father, I was so happy. Isana ma olin nii õnnelik, как отец, я был настолько счастлив. How much God the Father is. Kui palju, seda enam on meie Jumal, тем более наш Отец такой небесный. My whole entire being became alive. Ma nagu elustusin ja как бы ожил. Yeah, Christian, the first time you see your daughter, you were so happy. Et Kristjan ka, et kui sa esimest korda Jah. oma last nägid, siis sa olid kindlasti nii õnnelik. Kristjan тоже, когда увидел своего ребенка, он наверняка возрадовался. All the men here. Ja kõik mehed siin, все мужчины здесь. Amen. Amen. And the same thing, Sama asi. the same truth. To же самая истина, seesama tõde. Adam's entire being came alive because of the Father's love. Adam elustus isa armastuse tõttu. Adam ожил благодаря отцовской любви. And I still remember there was one time I was going to the shop
Ja ma mäletan, kord läksin poodi, как-то я пошел в магазин, and Raphael was, I think he was only about 2 years old, Rafael oli mingi 2-aastane, Rafaelю было 2 года примерно. and I was carrying him. Ja ma kandsin teda süles ja нёс его на руках. I don't know whether he understand or not. Ma ei tea, kas ta mõistis tol hetkel või mitte, ja не знаю, понял ли он тогда или нет, I spoke to him, aga ma rääkisin temaga ja говорил с ним. and I said, Raphael, Ma ütlesin, Rafael, я сказал, Rafael, Daddy loves you a lot. Issi armastab sind nii väga, papa тебя очень любит. Daddy will always love you. Ja Issi jääb sind alati armastama ja papa всегда будет тебя любить. Daddy will always fight for you. Isa võitleb sinu eest, papa всегда заступится за тебя. And this is a promise that I make before you. Ja ma tõotan seda sulle ja обещаю это тебе. Until the day I die, Seni, kuni ma suren ära, до смерти моей. I will always watch over you. Ma alati valvan sinu üle, всегда буду, мои глаза всегда будут на тебе. But it felt that Raphael understood what I said. Aga tundus, et Rafael sai minu sõnadest aru ja мне казалось, что Rafael меня понимал And he тогда. hugged me so tight. Ja ta kallistas mind nii kõvasti, on так крепко меня обнял. I was shocked. Ma sain šoki, я был šokирован. The child understood what I say. Laps sai aru minu sõnadest, ребенок понимал мои слова. And when God speaks to us, Ja kui Jumal meid kõnetab, когда Бог говорит к нам, His love is so amazing. siis tema armastus on nii imeline, его любовь настолько удивительна. That was how we were designed to. Meiegi oleme niimoodi kujundatud, мы тоже так сформированы. The intimate relationship, the father, son, daughter relationship. Olema selles suhtes, selles lähedases isa, poja, isa, tütre suhtes, чтобы мы были в этих близких отношениях отца и ребенка. Nothing else can matter in this world when my father is around me. Kui minu isa on minuga, siis ükskõik, mis siin maailmas toimub, see ei ole enam oluline minu jaoks. Когда мой отец рядом, все, что вокруг происходит, это уже не столь важно. There were times in my life that I felt lonely. Olen tundnud ennast üksikuna oma elus kunagi ja также чувствовал одиночество иногда в своей жизни. I was so broken. Ma olin nii murtud ja был настолько сломлен. But when I looked up to God, Kui ma kas pilgu tõstsin Jumala poole, когда я поднял взор на Бога, the world may collapse, siis maailm sinu ümber võib kukkuda, мир вокруг тебя может рушиться. but the love of God doesn't. Jumala armastus ei lange, ei lähe katki. Божья любовь не разрушится никогда. The same truth applies to Eve. Sama käib ka Eeva kohta, то же самое мы можем сказать и о Еве. Eve was formed in Adam's rib. Eeva loodi Aadama küljeluust. Ева была сотворена из ребра Адама. See, the Bible is so clear, it's so beautiful that how Adam was created and Eve was created differently also. Et me näeme Piiblist seda ilu, kuidas Aadam loodi ühtemoodi tegelikult, Jumal ise vormis ta, ja siis Eeva vormiti Aadama küljeluust. Мы видим эту красоту, как Бог сотворил Адама сам своими руками, потом взял ребро и сотворил Еву из ребра. Though she was formed from Adam's rib rather than the dust, the same care, the same intention, the love of God marked her creation. Kuigi Eeva vormiti Aadama küljeluust, siis tegelikult seda tehti samasuguse armastuse ja hoolivusega. Хотя Ева была сотворена из ребра уже, не из праха, все равно это было сделано с такой же любовью, с такой же заботой. Eve was also created to face with God. Ja kui Ева loodi, siis tema ka kohe kohtus Jumalaga palgest palgesse, когда Еву сотворили, она тоже увидела сразу первым делом Бога лицом к лицу. Eve was there to have a relationship. God created her to have relationship with her. Ja Jumal lõi ka Eeva selleks, et Eeva saaks Jumalaga suhtes olla. И Бог сотворил Еву тоже для общения. There are many daughters of God here. Siin on nii palju Jumala tütreid, здесь столько Божьих дочерей. And how God still loves you so much. Ja Jumal armastab teid kõiki nii väga, и Бог вас всех так любит. That is why when pressure of life increase, we are not meant to strive harder. Ja kui elupinged ja raskused suurenevad, siis me ei pea ise kuidagi pingutama kõvemini. Когда трудности в жизни наступают, мы не должны сами как-то что-то стараться делать. We return back to the love of God. We return back to the intimate place of God. Me tuleme tagasi Jumala armastuse ja läheduse juurde. Мы возвращаемся к любви отцовской Божьей, мы возвращаемся к близости с Богом. We run back to hug the Father and say, God, I need you. Me jookseme Jumala juurde tagasi, me embame teda ja ütleme, Jumal, ma vajan sind. Мы бежим назад к Богу, и мы обнимаем Его, и говорим, Господь, я нуждаюсь в Тебе.
I grew up. Ma kasvasin I üles, have a father. mul oli isa ja вырос, у меня был отец, But I never get to see my father every time. aga ega ma oma isa nii tihti ei näinud, no ja не видел своего отца достаточно часто. My father comes back home 3 days once. Minu isa käis kodus kord 3 päeva jooksul, mой отец бывал дома раз в 3 дня. My father was a good man. He supported the family. No isa oli mul hea inimene, ta toetas perekonda, He paid ta all был the хорошим bills. человеком, он там все оплачивал, все так далее. Ta maksis kõik arved, He makes sure that we have food on the table. pani meile leiva lauale, заботился, чтобы хлеб был на столе и так далее. But my father was always not there. Aga teda ei olnud kohal, no on не был на месте. He was a partying guy. Ta oli üks peoloom. Party. Yeah, I got it. Ta oli üks peoloom, он был все время где-то на празднике, где-то тусовался, короче. And I grew in that kind of environment. Ja ma kasvasin sellises keskkonnas ja ja There was- вырастал в такой атмосфере. There was so much of fear of my father Ja ma kartsin oma isa ja boялся своего отца. because my father was an angry man. Sest ta oli üks vihane mees, kuri mees, on был злым человеком. My father is always, when he comes back home, we will be so scared that he comes back home. Ja kui isa oli koju tulemas, siis me teadsime, siis me olime juba nii hirmul, мы знали, что когда отец придет домой, уже время бояться, мы боялись так сильно. He will beat everyone. Sest ta peksis kõiki, потому что он избивал всех. He will beat my mother. Ta peksis mu ema, on избивал mою маму, He will beat her until her whole face you can't even recognize her. peksis ta näkku, kuni seda ära ei tundnud, избивал ее по лицу, пока ты ее уже не узнал. That kind of angry man. he was. Selline kuri mees, такой злой человек. And I didn't understood what was father's love. Ja ma ei teadnud, mis asi on isa armastus ja не знал, что такое отцовская любовь. I looked at father as an angry person. Mina nägin isas sellist kurja, paha inimest ja видел в отце такого злого человека. Many of us have faced this kind of problem. Ja paljud meist on silmitsi seisnud selliste probleemidega, многие из нас встречались с такими проблемами. Some don't know who their father is. Mõned ei teagi, kes nende isa on, некоторые даже не знают, кто их отец. My dad didn't grow up with his parents. He grew up with the orphanage. Et minu isa ei kasvanud ka oma vanematega, ta kasvas orvukodus. Mой отец не вырос у себя дома, он вырос в детдоме. And I later on in my life, I forgave him and I understood how his life was. Hiljem jah, ma sain talle andeks anda, ma mõistsin teda. Позднее я мог ему простить, потому что я уже понимал, что с ним было и почему с ним было. But that really affected my perspective of life. Kuid see mõjutas minu vaatevinklit elule, no это очень повлияло на мой взор на жизнь. Because every time I have so much of fear inside of my heart. Sest et kogu aeg oli mu südames säärane hirm, потому что все время в моем сердце был такой страх. Every time I have bad dreams. Mul oli halvad unenäod pidevalt, постоянно плохие сны. There was no one who taught me what is life. Keegi ei õpetanud mulle, mis on elu, никто не учил меня жизни. I really thank God for my mother, she was there. Ma tänan, et minu ema oli minuga, слава Богу, что моя мама была со мной. And when problems came, Kui probleemid tulid, когда начались проблемы, I didn't know how to handle. ma ei osanud nendega toime tulla ja не знал, как быть. Sometimes I see my problems as big and God as small. Ja ma nägin, et minu probleem on suur, minu Jumal on väike ja видел, что мои проблемы большие, а Бог такой маленький. Because I didn't understood how powerful God is. Sest ma ei mõistnud, kuivõrd väeline on Jumal, потому что я не понимал, насколько велик и мощен Бог. No, sometimes we all have two perspectives. Meil on kaks vaatevinklit elule või me siis valime ühe neist. Мы выбираем часто одну перспективу в жизни из двух. We either see big problems, small papa, Me näeme kas suuri probleeme ja väikest papat ehk väikest Jumalat. Мы видим либо большие проблемы и маленького Бога, маленького Отца. or we see big papa, small problems. Või siis me näeme suurt Jumalat, suurt Isa ja väikseid probleeme. Или же у нас большой Отец Бог и маленькие проблемы. The way we perceive life is shaped by our understanding the Father's presence and authority in our life. See, kuidas me mõistame elu, on see kujuneb sellest, kuidas me mõistame meie Jumala Isa ligiolu ja meelevaldu oma elus. То, как мы понимаем жизнь, зависит от того, как мы понимаем Бога Отца в своей жизни. Today, we have many Christians Täna meil palju The world. kristlasi, сегодня у нас много христиан, who are struggling with this inside of them.
kellel on sellega raskusi, которые So many years борются с Christians. этим. Nii palju aastaid on nad kristlased olnud, столько лет уже христиане они. 20-30 years Christians. 20-30 aastat kristlased, 20-30 лет христиане. But yet a deep struggle to understand God the Father. И ometi nad ei mõista Jumalat kui isa, ja все равно они не понимают Бога как Отца. It is because it goes direct to a root problem. Sellepärast, et see läheb juurprobleemini välja, потому что у этой проблемы есть корень. How they look at their own father. Ja see on selles, et kuidas nemad oma isa nägid, ja этот корень в том, как они видели своего отца. I struggled. Mul oli raske, мне было трудно. I couldn't understand how big God is. Ja ma ei mõistnud, kuivõrd suur on Jumal, ja не понимал, насколько велик Бог. I couldn't understand the word father Ja ma ei saanud aru sõnast isa ja не понимал слова отец, because the only example I had was my real father. sest et minu ainus eeskuju oli minu päris isa, потому что моим единственным примером был мой отец. The only experience I had was my real biological father. Minu ainus kogemus oli siis minu päris bioloogiline isa, мой единственный опыт был мой биологический отец. And today some of us, we are struggling. Ja mõnedel meist on täna raskusi, и у некоторых из нас есть сегодня трудности. Not because God is not powerful, Mitte sellepärast, et Jumal ei ole väeline, не потому, что у Бога нет силы или что-то. because sometimes we tend to feel that father is like, example is this. Aga sellepärast, et me näeme Jumalas nii-öelda sellist isa, keda me kardame võib-olla, потому что у нас другое представление об отце, и так мы видим Бога тоже. We live in a world that often reflects orphanhood. Me elame maailmas, mis peegeldab orvu vaimsust. Мы живем в мире, который отражает дух сиротства. People being abandoned. Inimesi hüljatakse, людей оставляют просто так. People being abused. Inimesi väärkoheldakse, людей насилуют. People being neglected and forgotten. Inimesi unustatakse ära, людей забывают. Do you know that a baby, a 6-month-old baby could even know that the parents have rejected it? Kas sa tead, et juba 6-kuune laps saab aru, kui vanemad on ta hüljanud? Ты знаешь, что даже 6-месячный ребенок уже понимает, если родители его просто оставили? I was only 16 years old. Ma olin 16-aastane, мне было 16. And this close friend of mine, Ja üks mu lähedane sõber, один мой близкий друг, she was also 16 years old. kes oli ka 16, который тоже было 16, She became a mother. temast sai ema, она стала матерью. And my mother was taking care of the baby. Ja minu ema hoolitses parasjagu selle väikse lapse eest, и моя мама тогда ухаживала за этим ребенком, которого она родила. And that time, one of our church members, they are willing to adopt the child. Ja ühel hetkel siis üks meie koguduse liige oli valmis seda last adopteerima, и как-то один наш член церкви был готов адаптировать этого And ребенка. this girl was only 16 years old. Ja see ema oli vaid 16-aastane, a materi было всего лишь 16. She gave me the baby. She said, okay, you take the baby. Ja see 16-aastane siis andis oma lapse mulle ära, ütles, et okei, võta see siis. И она отдала просто мне своего ребенка, говорит, бери. And I had to bring the child, carry the child in a bag, you know those bag Ja, where you carry the child. ja. Ja siis ma pidin selle lapse võtma ja panema ta siia, vahest on siin sellised kotid, eks ju, kus sa paned selle väikse beebi sulle kõhu peal. Я должен был отнести этого ребенка, были такие вот мешочки, да, здесь на животе, и ребенок у тебя здесь. And I was supposed to deliver the baby to the new parents. Ja, et ma pidin selle lapse viima siis uude koju ja должен был отвезти ребенка в этот новый дом, в новую семью. And while I was in the train, Ja kui ma olin seal rongis või metroos, когда я сидел в метро, the baby was silent. siis see laps oli vaikne, ребенок молчал. But from the journey was about 1.5 journey, one and a half hour journey. Ja, et see teekond oli umbes 1,5 tundi pikk, дорога была длиной в 1,5 часа примерно. But the baby tears was just flowing down. See beebi oli vait, aga tal lihtsalt voolasid pisarad. И ребенок молчал, но с его глаз капали слезы, просто лились слезы. The baby understood that its own mother have rejected her. Sest et see laps sai aru, et tema enda ema tõukas ta tagasi, hülgas ta ära, потому что ребенок понял, что его собственная мать его оттолкнула. I was so broken. Ma olin nii katki enda sees ja был так сломлен. A 6-month-old baby could understand that the mother have rejected her. 6-kuune laps sai aru, et tema oli ta hüljanud. 6-месячный ребенок понял, что мать его оставила. We are living in a world like that.
Me elame sellises maailmas, мы живем в таком мире, да. It may not be happening to you, Võib-olla see sinuga ei juhtu, может, это с тобой не случалось и не случится, but people around you. aga inimesed sinu ümber, no люди вокруг тебя. Many are shaped by their belief system and structures. Paljusid kujundavad nende uskumuse süsteemid, nende struktuurid. Многих формируют их системы верования, какие-то структуры, That functions without the intimacy of God, the kus, Father. kus ei ole Jumala lähedust, Isa lähedust, где отсутствует отцовская близость, Божья близость. And they produce without knowing that they belong to Him. Ja nad ei teagi, et nad kuuluvad Jumalale ja elavad oma elu niimoodi. Ja они не знают, что они принадлежат Богу, и вот таким образом пытаются жить. And today we see violence and extreme behaviors. Ja täna me näeme vägivalda экстремseid käitumisviise. Сегодня мы видим насилие, экстремальное поведение. We cannot blame them as poor parenting or it's just the absence of biological fathers. Ja see tuleneb sellest näiteks, et inimesel ei ole olnud isa. Например, это исходит из того, что у человека не было отца. Humanity is struggling with the orphan spirit. Inimkond on tegelikult võitlemas selle orvuvaimuga, и человечество на самом деле борется с духом сиротства. Do you know the first orphan spirit is who? Kes oli esimene orvuvaim? Кто был первым духом сиротства? The first orphan spirit goes back to Satan. Esimene orvuvaim ulatub tagasi saatana juurde. Первый дух сиротства отходит к сатане. He was described as a destroyer, the murderer, the liar. Teda kirjeldati kui hävitajat, valetajat, tapjat. Он описывается как убийца, как лгун. This is the same spirit that entered into the Garden of Eden, Seesama vaim tuli Eedeni aeda. Этот же дух вошел в Эдемский сад trying to separate God and man. ja püüdis eraldada inimese Jumalast, пытаясь отделить человека от Бога. My dear friends, he is still doing the same work today. Sõbrad, saatan tegutseb samamoodi ka täna. Друзья, сатана сегодня тоже действует так же само. He is still doing the same thing. Ta teeb sama asja, on делает то же самое. Satan himself is the original orphan spirit. Saatan ise ongi see esimene orvuv vaim. Satana является первым духом сиротства. And his original intention is to reproduce people like him. Ja tema eesmärk on toota selliseid inimesi nagu tema. И он хочет, чтобы появлялись такие же люди с таким же менталитетом, как у него. People who are fatherless, Isatuid inimesi, who are disconnected, kes ei ole ühendatud, who are spiritually lost. людей без отца, у которых нет соединения с Богом, которые потеряны духовно, kes on vaimselt kadunud. And to understand this, Ja selleks, et mõista seda, чтобы это понять, the orphan spirit was released to the earth. We have to return back to the Garden of Eden. siis me peame tulema tagasi Eedeni aeda, me должны вернуться в Эдем. Because that is where Satan saw and envied God walk in fellowship with Adam and Eve. Sest et just seal nägi saatan seda, kuidas Jumal on inimesega osaduses Aadama ja Eevaga, tal tekkis kadedus, потому что именно там сатана увидел общение человека с Богом, и он начал тоже, он разозлился на это. He saw God walking with Adam and Eve. He was so filled with anger, anxiety. Ta nägi Aadamat käimas Jumalaga ja viha täitis teda, meeleheidet täitis teda. Он был наполнен злостью, потому что он видел, как Адам ходит за ручку с Богом. He was consumed with bitterness. Кибедус täitis teda. Его наполняла горечь. And he wants to separate. Ja ta tahtis eraldada inimese Jumalast ja on захотел отделить человека от Бога. Before he became Satan, he was known as Lucifer, an archangel. Ja enne kui temast sai saatan, siis me teame, et oli Lucifer, ta oli peaingel. До того, как он стал сатаной, он был Люцифером, одним из верховных ангелов. The Bible describes him as full of wisdom, beautiful. Ja Piibel kirjeldab teda kui täis tarkust, ta oli kaunis, ta oli täis tarkust. Библия говорит о нем, что он был полон мудрости, он был прекрасен. He was also compared to Michael and Gabriel angel. Teda võrreldi isegi инглитega nagu Gabriel ja Miikael. Его даже сравнивали с Михаилом и Гавриилом ангелами. But his splendor became the source of his downfall. Aga kogu see tema ilu sai tema hukatuse allikaks. И вся его красота стала его падением. His pride corrupted his heart. Sest et uhkus tuli tema südamesse, потому что гордость вошла в его He сердце. thought that I could be like God.
ja ta arvas, et ma saan Jumala sarnaseks, on подумал, я стану как Бог. Isaiah 14:13-14. Исайя 14, 13, 14, Jesaja 14, salmid 13-14. But you said in your heart, I will ascend to heaven. I will rise my throne above the stars of God, and I will sit on Mount of Assembly in the recesses of the north. I will ascend above heights of the clouds. I will make myself like the Most High. Jesaja 14, 13, 14. Sina mõtlesid oma südames, mina tõusen taevasse kõrgemale Jumala tähtedest, ma tõstan oma aujärje ja ma istun kogunemismäele kaugel Põhjamaal. Ma lähen üles pilvede kõrgustikele ja ma teen ennast kõige kõrgema sarnaseks. Satan wanted to make himself exalted. Saatan tahtis ennast üles tõsta, Сатана захотел стать выше Бога. The nature, his self-nature, his self-will, his self-exalted, his self-rule. See uhkus siis väljendus selles, et tal oli see enese tahe ja ta tahtis valitseda ise. Он захотел сам царствовать. And we see this in the opposite of Jesus. See vastandub Jeesusele, это противопоречит Иисусу. Jesus lived with the heart of a son. Jeesus elas lähtuvalt poja südamehoiakust. Iisus žil как сын. Jesus fully submitted to God the Father. Ja alistus täielikult Jumal Isale, полностью отдавая себя Богу Отцу. Jesus prayed and acted according to the alignment of the will of the Father. Jeesus palvetas ja elas vastavalt Jumala tahtele. Иисус молился и жил согласно воле Божьей. And we can see the difference between these two. Ja me näeme seda erinevust nende kahe vahel. Me видим эту разницу между этими двумя. Understanding helps us to recognize how the orphan spirit operates. Kui me sellest aru saame, siis me mõistame, kuidas orvuvaim toimib. Если мы это поймем, мы поймем, как действует дух сиротства. Firstly, Esiteks self-will. oli siis see eneseteadvus. Lucifer became the devil because he rejected submission. Люциферist sai kurat sellepärast, et ta ei alistunud. Люцифер стал сатаной, потому что он не захотел покориться. He refused to submit to the Father. Ta ei tahtnud isale alistuda, on не захотел покориться отцу. There was arrogance in him. Temas oli arrogantsus, в нем была гордость. I will ascend to heaven. Mina tõusen üles taevasse, я взойду на небеса. The second one was self-exaltation. Edasi, eneseülendamine, дальше он поднял себя выше Бога, захотел. Lucifer's desire is to rise above God and let him say, I will set my throne above God's stars. Ta ütles, et mina sean oma trooni kõrgemale Jumalast, Jumala tähtedest kõrgemale. Он сказал, что я подниму свой престол выше Божьего. The third one is self-enthronement. Edasi on enese troonile upitamine. Дальше он захотел воссесть на трон выше Бога. Satan's desire was to rule independently. Ja Saatan tahtis tegutseda sõltumatult ja valitseda sõltumatult. Он захотел царствовать сам по себе. And God alone is only able to rule righteously, including our lives. God is the only one who's able to rule righteously. Jumal on see, kellel on ainsana õigus õiglaselt valitseda meie elus. Только у Бога есть право царствовать в нашей жизни. This is a core belief of an orphan spirit. Ja see on see sügav uskumus, mis on orvu vaimu sees. Именно в это верит такой дух сиротства. That it can govern life better without God. Et justkui ta ise suudab ilma Jumalata paremini elus hakkama saada, paremini oma elu valitseda, что он сам может своей жизнью управлять без Бога и сделать это даже лучше. You know, Satan tempted Jesus, right? Saatan kiusas Jeesust, Сатана искушал Иисуса, правильно? He said, I will give you the kingdoms of the world in exchange for worshiping me. Ta ütles, et kui sa kummardud minu ees, siis saad kõik need maailma riigid, mis on sinu ees. Он говорил, поклонись мне, и вот царство все перед тобою. Jesus refused. Jeesus keeldus, Иисус отказался от He этого. said, God is only worthy of worship. Ta ütles, ainult Jumal on väärt ülistust. Он сказал, только Бог достоин хвалы и поклонения. Self-deification, the last one. Enese jumalikustamine on siis viimane. И Сатана захотел стать как Бог. It is a high level of rebellion. See on kõige kõrgema taseme mäss, это бунт на наивысшем уровне. I will make myself like the Most High.
Mina teen ennast nagu kõige kõrgemaks. Я стану как Всевышний. I will. Mina teen. It is Я. mine. Я. I'll be better. Et minust tuleb parem. Et я буду лучше там. The heart of the Father toward the Son is clearly revealed in the scriptures. Isa süda poja vastu on kindlalt ilmutatud pühakirjas. В Писании очень хорошо описывается, каково сердце отца к его детям. Philippians chapter 2 verse 5-8. Filiplastele 2:5-8. Have this attitude in yourself, which was also in Christ, who although he existed in the form of God, did not regard equally with God a thing to be grasped, but laid aside his privilege, emptied himself, taking a bond servant, and being made in the likeness of man, being found in appearance as a man. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even on a cross. Filiplastele 2:5-8, Filipiitsam 2:5-8. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus iseenese olust ning võttis orja näo, saades inimese sarnaseks, ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani. Jesus, though fully God, he did not use his equality with God for personal advantage. Kuigi Jeesus oli täielikult Jumal, ei kasutanud oma võrdsust Jumalaga isiklikuks hüvanguks. Хотя Иисус был полноценным Богом, он не использовал это для своей выгоды. He chose humility. Selle asemel valis ta alandlikkus, on избрал смирение. He chose to take a form of a servant. Ta valis selle, et temast sai sulane, он захотел стать рабом. A true son Tõeline poeg, истинный сын, has the posture of obedience, käib sõnakuulelikkuses, ходит в повиновении. surrender, Ta käib alandlikkuses, on ходит в смирении. trust, Ta käib usalduses, on ходит в доверии. which reflects a true sonship. Ja see peegeldab tõelist pojaseisust. Это показывает на истинное сыновство. However, Satan did not have that kind of mindset. Сатанал ei olnud sellist mõtteviisi, у сатаны не было ни в коем случае такого He мышления. desired to be equal with God. Sest tema tahtis olla Jumalaga võrdne, потому что он захотел быть наравне с Богом. And that was his biggest downfall. Ja see oli tema suurim langus, это было его величайшим падением. Ezekiel 28 verse 14-15. Hesekieli 28:14-15, Iezekииль 28:14-15. You were anointed cherub who covers, and I place you there. You were on the holy mountain of God. You walked in the midst of stones of fire. You were blameless in your ways from the day you were created until unrighteousness was found in you. Sa olid nagu keerub, hiilgav kaitsja ja ma panin sind pühale mäele. Sa olid otse jumalik olend, kes võis käia tuliste kivide keskel. Sa olid laitmatu oma teedel, alates su loomispäevast, kuni sinus leiti ülekohut. After his fall, Satan was totally cut off from God. Pärast langemist sai Lutsifer täielikult ära lõigatud Jumalast. После падения Люцифера полностью отрезали от Бога. And whatever he does opposite for God. Ja mida iganes ta teeb nagu Jumala vastu, eks ju. Ja что он делает против Бога. From the place of separation, he released the orphan spirit into the world. Ja sellest eraldatusest vabastas ta maailma selle oruva vaimu. Из-за этой отделенности он высвободил в мир дух сиротства. While God still affirms and loves us, Jesus cares for our lives. Jeesus hoolib meie elust ja Jumal armastab meid. Иисус любит и заботится о нашей жизни. Many Christians, they fail to grasp the purpose of the cross. Siis sellegipoolest ei saa paljud kristlased aru risti põhimõttest ja eesmärgist. Поэтому, несмотря на это, многие христиане не понимают цель креста. The cross is not only the place of forgiveness. Rist ei ole ainult andestuse paik. Kрест on не только для прощения. The cross was the place of healing and deliverance. Rist oli ka vabanemise ja tervenemise paik. Kрест, это место, где мы находим исцеление и освобождение. The cross was the place back home. Rist on see, kus me saame tulla tagasi koju. Kрест указывает нам на путь домой. The cross was the way back to the Father.
Rist oli tee tagasi isa juurde, krest – это путь назад к отцу. That God the Father wanted the relationship back with his sons and daughters. Sest et Jumal isa tahtis taastada selle suhte oma poegade ja tütardega, потому что Бог Отец захотел обновить отношения со своими детьми. Jesus was a mediator to solve this problem. Ja Jeesus oli see vahemees, kes aitas seda probleemi lahendada. Иисус был посредником, который помог решить эту проблему. Jesus restored the family back. Jeesus taastas selle pere. Иисус восстановил семью. Our heart's true home. Meie südame tõeline kodu, истинный дом нашего сердца. From the beginning of time, God desired a family. Algusest peale on Jumal igatsenud endale perekonda. С самого начала Бог возжелал семью. He created sons and daughters. Ta lõi endale pojad ja tütred, on сотворил себе дочерей и сыновей. He created us in his image. Ta lõi meid oma näo järgi, on сотворил нас по образу подобию своему. When you look yourself into the mirror, Kui sa vaatad peeglisse, когда смотришь в зеркало, you don't see red, siis sa ei näe reeta, там не видно ред. you see God. Sa näed Jumalat, там виден Бог. You don't see Christian, Sa ei näe kristjanit, ты не видишь Kristjana. you see God. Sa näed Jumalat, ты видишь Бога. You don't see Tonu, Sa ei näe Tõnu, ты не видишь Tõnu. you see God. Sa näed Jumalat, ты видишь Бога. When somebody look at my son, Kui keegi vaatab mu poja peale, когда кто-то смотрит на моего сына they said, oh, he looks like you. ja ütlevad siis, et oi, ta on sinu moodi ja nii говорят, oi, Of on похож course на he's my тебя. son. No loomulikult on minu poeg, конечно, он же мой сын. How much you? Seda enam sina, How much us as тем his более family? ты. Meie oleme siis Jumala perekond, мы же семья Господа. We are created in his image. Me oleme loodud tema näo ja kuju sarnaseks, мы сотворены подобию образу его. We reflect his character. Me peegeldame tema karakterit, мы отзеркаливаем его характер. We отражаем. are given the stewardship to on this earth Ja on me- behalf of him. Ja meid on pandud siia majapidajateks maa peale tema asemel. И здесь на земле мы поставлены управляющими вместо него. The father's joy is to see his love, peace, security, and joy and abundance in his children. Isa rõõm on anda oma lastele armastust, rahu, turvatunnet ja rõõmu ja küllast. Отец радуется, когда он может поделиться со своими детьми с любовью, с покоем, с чувством безопасности, с радостью, со всем остальным благословением. Not confusion, Ta ei anna sulle segadust, он не хочет, чтобы ты был в замешательстве, not hatred, ta ei anna sulle mingit vihkamist, он не хочет, чтобы ты был в not ненависти bitterness. või kibedust или в горечи. I remember the time Ma mäletan kord, помню, как I fell from God ma langesin Jumala juurest ära ja отошел от Бога. and I was with my friends. Ja ma olin oma sõpradega ja был с друзьями. My life was terrible. Mu elu oli kohutav, жизнь у меня была ужасной. And there was this man who came in the middle of the road. He hugged me. Ja siis ei kusagilt tuli lihtsalt üks mees ja kallistas mind He keset never tänavat let me go. ja ei lasknud minust lahti. И ниоткуда появился какой-то мужчина и просто обнял меня и долго держал посреди улицы, короче, и не отпускал. He held me so tight. Hoidis minust nii kõvasti kinni, очень крепко обнял. And I was shocked. Ma sain šoki, я был шокирован. Because everybody, middle of the night, who is going to hug you? Keset tööd, kes tuleb sind niimoodi kallistama, кто посреди ночи подойдет к тебе и будет тебя так обнимать? And everybody was watching. Ja kõik vaatasid pealt seda ja все смотрели на это. And my friends asked me, is that your father? Ja sõbrad küsisid, et kas see on sinu isa? Друзья спросили, это что, отец твой, что ли? I said, no. Ma ütlesin ei, ja сказал нет. I told my friends, I'm going back home. Ja siis ma ütlesin sõpradele, kuulge, ma lähen nüüd koju ära ja сказал потом друзьям, слушайте, я пойду домой. And at that time, I was not living my family. Ja ma ei elanud tol hetkel oma perega, я тогда еще с семьей своей не жил. I took the bus. Ma läksin bussi peale ja sel на автобус My tears were just rolling down my cheek ja mu pisarad lihtsalt voolasid ja у меня просто текли слезы. because I started to remember the time I was in Sunday school. Sest mulle tuli meelde see aeg, kus ma olin pühapäevakoolis, потому что мне вспомнилось время, когда я был в воскресной школе. I felt the love of God through this man. Ja ma tunnetasin Jumala armastust selle mehe kaudu ja почувствовал отцовскую Божью любовь через этого мужчину. He didn't say anything. Ta ei öelnud sõnagi, on nii slova не сказал.
He just hugged me. ta lihtsalt embas mind, on просто обнял меня. I went back home, I locked myself in the room. Ja ma jõudsin koju, ma panin ennast oma tuppa luku taha ja пришел домой, закрылся у себя в комнате. I still remember that day. Ja ikka meeles on mul see päev ja просто помню тот день все еще. I looked in the mirror. Ma vaatasin peeglisse ja посмотрел в зеркало. I saw a monster that I've created. Ja ma nägin koletist, kelle ma ise olin loonud ja увидел монстра, которого я сам создал. And I said, God, Ma ütlesin, Jumal, ja сказал, Господи, I know you are here. ma tean, et sa oled siin ja знаю, что ты здесь. I know you are watching me. Ma tean, et sa näed mind ja знаю, что ты видишь меня. If you are really a true God, Kui sa tõesti oled tõeline Jumal, если ты действительно истинный Бог. I grew up without love. Tead, ma kasvasin armastuseta, ты же знаешь, что я вырос без любви. I don't know what is the meaning of love. Ma ei tea, mis on armastus, я не знаю, что такое любовь. I said, I only ask you one thing. Ja ma palun sind ainult ühte asja, ütlesin. Я сказал, я только прошу у тебя одного. Show me what is love. Näita mulle, mis on armastus. Покажи мне, что такое любовь. Immediately the presence of God just fall into that room. Ja otsekohe langes Jumala ligiolu sellesse paika и сразу же Божье присутствие сошло в это место, в эту комнату. For 2 hours I was crying. Ja ma nutsin 2 tundi järjest ja plakal и рыдал 2 часа подряд. I didn't understood why I was crying. Ma ei teadnud ise ka, miks ma nutsin. Сам не понимал, почему я плачу. But I knew that the love of God just covered me. Aga ma teadsin, et Jumala armastus lihtsalt kattis mind. No ja знал, что Божья любовь просто покрывает меня. And that day I dedicated my life to God. Ja tol päeval ma pühendasin oma elu Jumalale ja в тот день я посвятил свою жизнь Богу. I went back to the church Ma läksin tagasi kogudusse ja вернулся в церковь. and I didn't know how to live. Ma ei osanud elada ja не знал, как жить. And God brought me spiritual fathers. Aga siis andis Jumal mulle vaimulikud isad. No тогда Бог поставил надо мной духовных отцов. And taught me how to live. Ja õpetas mind elama, научил How меня to жить. change my life. Õpetas mind muutma oma elu, научил меня меняться. A true home is more than a physical space. Tõeline kodu on midagi enamat kui see füüsiline ruum. Истинный дом – это нечто большее, чем физическое место. A true home is unconditional love. Tõeline kodu on tingimusteta armastus. Истинный дом – это безусловная любовь. Those who are influenced by the orphan spirit, they don't understand what is a true home is. Kuid need, keda mõjutab orvu vaim, ei mõista, mis on tõeline kodu. Но те, на которых влияет дух сиротства, не понимают, что такое истинный дом. They are always wandering around. И nad ekslevad kogu aeg, они все время блуждают где-то. Today I want to ask you, I want to encourage you. Ma tahan sind julgustada täna, хочу тебя ободрить сегодня. The only way connection Ainus ühendus, единственное соединение to rebuild again on see, kui me ehitame kõik taas üles, когда мы все построим заново. You know, just close our eyes. Suleme silmad, закроем глаза. I just want to close here. Ma lõpetan siin ja здесь закончу. There are many things that God is reminding us, our past life. Jumal tuletab meile meelde paljusid asju meie minevikust. Бог напоминает нам многое из нашего прошлого. The time where we were abused, Aegu, kus meid väärkoheldi, может, время, когда нам делали больно. broken marriage, Võib-olla katkised abielud, может, какой-то разрушенный брак. words that were spoken against our life Sõnad, mis meie elu vastu öeldi, слова, которые говорили против нашей жизни, that made us orphan. mis tegid meid orbudeks, которые сделали нас sirotami. You know, some people, they go through abuses. Mõned inimesed läbivad seda vägivalda, некоторые проходят через это насилие, They go through rejection. läbivad selle, et neid tõugatakse ära, проходят через отвержение, Betrayal. läbivad reetmise, проходят через предательство. And that set a part of orphan thinking. Ja, That set a part in our life as an orphan thinking. ja see rajab tee sellisele orvulikule mõtteviisile. И это прокладывает путь мышлению сиротскому. Because we were shaped by that. Sest Emotions. see kujundas meie emotsioone, потому что именно это формировало наши эмоции. We want to live independently. Ja me tahame nüüd elada justkui iseseisvalt. И мы I вдруг don't want to trust anybody. захотели жить самостоятельно. Ma ei taha kedagi usaldada, не хочу никому доверять. I just be myself alone. I don't want. I will come to church. Ma olen üksi oma pead. Я буду сам по себе. Давайте я буду ходить в церковь, окей. Ja может, ma tulen kogudusse, jaa, okei. It is because of the past hurts. Aga mul on ikkagi need mineviku valud, no я все равно несу в себе эту прошлую боль. It's so difficult to trust.
И mul on nii raske usaldada, и мне так трудно доверять. I don't want to be an open book to anybody. Ma ei taha olla avatud raamat igaühe ees, я не хочу быть открытой книгой перед кем-либо. I don't want anybody to know my life. Ma ei taha, et keegi saaks teada midagi minu elust, не хочу, чтобы кто-то познал мою жизнь. I rather live my life like that. Ma pigem elan niimoodi ja буду жить вот так вот. Secretly I come, secretly I go. Tulen salaja, lähen salaja, прихожу в секрете, ухожу тайно. So much of fear. Nii palju hirmu, столько страха. Because there's so much of past hurt and pain inside the spirit. Sest minu vaimus on nii palju mineviku valu, потому что в моем духе столько боли из прошлого. Today God is asking, Täna küsib Jumal sinu käest, Бог спрашивает нас сегодня. I want to be your father. Ta ütleb sulle, ma tahan olla su isa. Он говорит, я хочу быть твоим отцом. Stop fighting with those emotions. Ära võitle nende emotsioonidega, не воюй с этими эмоциями. Stop fighting with those emotions what your husband did to you. Ära võitle emotsioonidega, mis tulenevad sellest, mida su mees sulle tegi. Не воюй с эмоциями, которые исходят от того, что твой муж тебе сделал. Stop fighting with those emotions with your past relationships. Ära võitle oma emotsioonidega, mis tulenevad su eelmistest suhetest. Не воюй с эмоциями из твоих прошлых отношений. Stop fighting with those emotions that what your father did to you. Ära võitle nende emotsioonidega, mis tulenevad sinu suhtes su isaga, mis oli halb, eks ju. Не воюй с теми эмоциями, которые исходят с твоих отношений с отцом твоим. There is 3 persons here. Siin on 3 inimest, здесь есть 3 человека. You cannot forgive your father. Sa ei suuda oma isale andestada, ты не можешь простить отцу своему. But your mouth says that you already forgiven him. Aga su suu ütleb, et sa oled talle juba andeks andnud, no твои уста говорят, что ты уже простил ему. But God is showing that deep inside the hurt still have not been healed yet. Jumal aga näitab, sügaval su sees see valu ei ole veel terveks saanud, no Бог показывает, что внутри тебя эта боль еще не исцелилась. And God is saying, Jumal ütleb, Бог говорит, give me that pain. anna see valu mulle, отдай мне эту боль. Trust me to become your father. Usalda mind, et minust saab sinu isa, доверься, что я стану твоим отцом. I will show you the love. Ma näitan sulle armastust, я покажу тебе любовь. I will walk with you in this journey. Ja ma käin sinuga seda teed ja пройду этот путь с тобой. There is hope, my friends. Sõbrad, on lootus, друзья, есть надежда. The story does not end in orphanhood. Sest et see lugu ei lõpe orvuseisusega, потому что история не кончается в сиротстве. Our Father has made a way for us to return back. Meie isa on rajanud meile tee, et me saame tagasi tulla. Наш отец проложил нам путь, чтобы мы могли возвратиться. Some of us, we are at home, Mõned meist on kodus, некоторые из нас уже дома. but not in the fullness of His love. Aga ometi me ei ole tema armastuse täiuses, и все равно мы вне полноты его любви. The Holy Spirit is reminding some people here of the past hurts right now. Püha vaim on tuletamas siin mõnele meelde mingeid mineviku valusid. Дух Святой сейчас напоминает некоторым какие-то боли из прошлого. And God wants to restore that. Jumal tahab sind taastada, Бог хочет тебя восстановить. Restore your identity as a son and a daughter. Jumal tahab sind tuua tagasi poja ja tütre seisusesse. Бог хочет тебя возвратить в сыновство. You are no longer a wanderer. Sa ei ole enam eksleja, ты уже не блуждаешь. You are no longer waiting for your time to go off. You mean? Go off. You are not waiting Okay. for your time to go Ja, off. sa ei oota enam, et millal ma ükskord taevasse pääsen. Ты уже не ждешь, когда же я уже к отцу пойду. You are God's family. Sa oled Jumala perekonnas, ты в Божьей семье. We don't live in loneliness. Me ei ela üksilduses, мы не живем в одиночестве. Our heart's true home is not defined by circumstances. Meie südame tõelist kodu ei defineeri meie olukorrad. Истинный дом нашего сердца не определяется нашими ситуациями. It's not defined by pain or rejection. Seda ei defineeri mingisugune valu või tagasilükkamine, это не определяется болью или отвержением. There's another woman here. Siin on veel üks naisterahvas, здесь еще одна женщина есть. God is showing me Jumal näitab mulle, Бог мне показывает. your mother left you, Su ema jättis su maha, твоя мать оставила тебя. and that pain you've been carrying, Ja sa oled kandnud seda valu ja ta несла эту боль в своей жизни. that sometimes you see many women in your life, Ja sa oled paljude naistega kohtunud oma elus, с многими женщинами встречалась в своей жизни. and you're scared to trust any woman Aga sa ei taha kedagi neist usaldada, sest sa kardad, и ты боишься кому-либо доверять из них. because you're scared they will also leave you.
Sest sa kardad, et nemadki jätavad su maha, потому что ты боишься, что и они оставят тебя. God is healing you right now. Jumal tervendab sind just nüüd, Бог тебя прямо сейчас исцеляет. God is healing you right now. Jumal tervendab sind just nüüd, Бог исцеляет тебя. God is breathing life into us. Jumal hingab meisse elu, Бог вдыхает в нас жизнь. He's calling us his own. Ta nimetab meid omaenda lasteks, on зовет нас своими. Whatever our past, Mis iganes on minevikus olnud, что бы там в прошлом ни было, whatever our brokenness, mis iganes meie katkisus on, как бы сломлены мы не были, the Father's arms are open wide. siis isa käed on avali, ruki отца открыты. Run back to him. Jookse tagasi tema juurde, bеги назад к нему. Run back to him. Jookse tema juurde, bеги к нему. Be part of the family again. Ole osa perest, будь частью семьи. Pull down all those walls that you built around yourself. Tõmba maha kõik seinad, mis sa iseenda ümber oled ehitanud. Разрушь все стены, которые ты построил вокруг себя. Say, God, I need you. Ütle, Jumal, ma vajan sind. Скажи, Господь, я нуждаюсь в тебе. I want you to become my father. Ma tahan, et sinust saaks minu isa. Я хочу, чтобы ты стал моим отцом. Hallelujah. Just speak to him. Räägi temaga, говори с Богом. You want to cry, you want to be broken, just be Kui sul natural. tuleb nutt peale, las olla. Если ты захочешь плакать, плачь. Будь естественным, ole loomulik. God is working. Just let the Spirit of God just work in this place. Las Jumala vaim teeb tööd selles paigas. Пусть Дух Божий работает в этом месте. There's one person you are very sad about your siblings. Siin on keegi, kes on väga kurb oma vendade või õdede pärast. Здесь кто-то, кто очень грустит о своих братьях-сестрах. That they've spoken bad things about you. Sest nad on sulle midagi halba rääkinud või sinu kohta midagi halba rääkinud, потому что они говорили что-то плохое о тебе. And you don't want to see their face. Ja sa ei taha neid näha, ja ты не хочешь их видеть. God said, I'm healing you. Jumal ütleb, ma tervendan sind. Господь говорит, я тебя исцеляю. And I see the thorn in your heart. God is just taking it out right now. Ja ma näen, kuidas Jumal tõmbab selle okka su südamest lihtsalt välja. Ja вижу, как Бог просто вырывает эти тернии из твоего сердца. And God is healing that wound. Ja Jumal tervendab selle haava, ja Бог исцеляет эту рану. Hallelujah. Father, we thank you, God. Isa, me täname sind. Господь, мы благодарим тебя. You are a good father. Sa oled hea isa, ты благой отец. Lord, you are always true, oh God. Sa oled alati tõene, ты всегда истинный. No matter what, we can run to you and say, Papa, we love you. Ükskõik, mis on, me võime alati sinu juurde joosta ja öelda, et isa, me armastame sind. В любой ситуации мы можем подбежать к тебе и сказать, Господь, мы любим тебя, Отец, мы любим тебя. We can run to you and say, God, we need you, God. Me tuleme su juurde ja ütleme, me vajame sind. Мы можем сказать, мы нуждаемся в тебе. I need your love. Ma vajan su armastust, нуждаюсь в твоей любви. Just, I need your love, God. Ma vajan su armastust ja нуждаюсь в твоей любви. What I can't receive from the world, I want from you. See, mida maailm mulle ei paku, ma saan seda sinu käest. То, что я не получаю от мира, я получаю от тебя. Fill us with your fullness, oh God. Täida meid oma täiusega, наполни нас своей полнотой. We thank you, God, Täname sind ja благодарим тебя, Господь. that you're working in us, Et sa teed meie sees tööd, что ты работаешь в нас. that we are still in your hands. Me oleme ikka veel sinu käes, что мы все еще в руках твоих. Thank you, God, Father. Tänu sulle, isa, благодарим тебя, Отец. We thank you that you're restoring our heart back to our sonship. Me täname sind, et sa taastad meie südame tagasi poja seisusesse. Благодарим тебя, что ты возвращаешь наше сердце в сыновство. Thank you, Father. We love you. Tänu sulle, isa, me armastame sind. Me любим тебя, Отец, благодарим тебя. In Jesus' name. Jeesuse nimel või Иисуса Христа. Amen. Amen.